Bia Kamal, ane Bia Kamal ka nuar online TV channel. Gwas memen banagwich kui malka to man peace initiative and lat kere which ka Nairobi. Kenyam go rajen wo bia dupten kontin chinedin kontin lat Kamal ka to man peace initiative dung sa Sudan kam boni tin chalke United People Alliance kane kuma South Sudan. Uh, Banmandan and chika choptin karaji chicken latin o ibiken agenda ni ke tin banara jodian to shop kongwan biken go kontuk bumal bakulben amen yama chicken toka je toka na ka o en conflict ke kore talk ke war talk re which ka South Sudan karon kina dangro with a well jok gwaze dane na kanwar tire wiki juba kuma South Sudan ke kirma yadit kan jidwarian duobe tuoga kaje aje jan ba kon lado na kenyam gwaye gore jen wo banda me beje nywaga yakel ko ereide and malat ke kutumana peace initiative ken will kan rodian gwaskel tele ke solution mi kukan chongten shinar ndi will gwaskel ka kor mi bar bari ga me baje create bana jen kari ga bana kari ga me baje create ano gwase dan me kon ling na wo do badana de ne kon tin de dor la bon dangwan ke bon kon la bon sa Sudan in kon te dor tin chitre malka de kam den latit ko dong de kan gor de ga ben kwa kel de men gor ken men de ko kulo rodin kulo mare kuma ka Sa Sudan ga de kan lat na monta me te nyoko jien le nalu ne ka jok no lat ke medan e to kor ka je kor to ga di ka conflict be di an re kuma ka South Sudan ena mo raja mo je raja lat kan no bu kan kon gor anyokan bondang wan do badana na man wo karudin ka je re kuma ka South Sudan be kan bonkin ko ken be kan go chak ano de tare de je kon gor ala conflict resolution malat ke je ko ken kaneti intellectual ken dia ngai kan do badan lat ken je alang wan la ka manipulate today take a manipulation ko benardin will gwaskel mishata dur manana gor ke chaje be mal gor ko gor ke je no bete ke resource ni te ba consume ke te ba cham reide ko sha mal mo chaje be malalet dien ne ta ma shang ni point den kum Sa Sudan de ne kin ma yadit ken de ne ma charta ma en ma le cha tan le kana tolen tam bu lo nyi che ma ngayen mo no nyi na ko western equatorial antama kam South Sudan People Defense Force kene espele mayo dio ya shaling chatene ti jilutin akormo ko ngore gwasme katman peace initiative lat ko ete ke conflict mugor ka tara me cheto ngai ke je ngai ka tara ke liu ngu mi shikan chu gor jen wo men gor ke ne de ti ba je la let ano ko jen kuma kelo ko wona na ko ba kuin gwin ba je la ran tama mu ko wo we no no ka ta te ke je mone ba ngwanga ba dek pin me pa ke dek pin me shang e tele do ma gwa me dong chi ben kamat ke je ba wala no chi ma de me che ben ka jen tuman peace initiative tinara kulli ngore la ya kren to ko ken che kum so dan che ben ke diele shalat ke 2018 no no me shalat ka katum kum Sudan chicken United People Alliance chicken la blog ma shalat no mat ko rin ka 2018 ken no mo dead deal che bo wo nyam no no shuguri la mo ke team dien ke bon dien shal ke United People Alliance ne alo ma de niken alo jan shuguri ko inquiry golka kana to kan dial ba ko na address na ko ko de men lat ken no responsibility de ko la kam ke alo na me today take manipulation kare de bo take ko binar wilton ko tele do mi bi kan mal no ngaje men mi shi mal mo
fail. Now, this is a waste of resources because ano ba conflict ba je blade to le la no conflict do to ga je ko le la ne tina kun wel kelen tama me kan ko ne atu ne 2013 abene ka 2025 men tam mo gi ko ne ano de ko lar no ci karun tu ngwan long run wa run wel jogo no ka to ga ndial mu ku mu wo ka jen ta mo ngoda they are wasting time alo changa mal charge bi je ka jano no chuny ne tu ngwan long aliep ka ni jen tuman peace initiative ka che chub godde ka do da la je lo these people are more expensive than any content kule la jis ne de kona chuch so ko gwe kin wang dia teme ne gentleman peace and shit be mal bi no ajen gwe when you point there cha real problem cha you forget riga dan to re ka south dan wa gwe nga wa gwe ne de kona te ka Nairobi ka chicken be yo mi shi da bu nyo ko juba ba lo tung no de dien mi jidit bina lo ba ko ken ba lo create me bo ba nyo de pinya la ma dayo na ne the team ne te gwe je la to no south dan be te kamal they should have done it a long time ago no there should be peace but chicken led normal and to man peace and share dikala no tema ka conclusion nan de ku yakul nongten kene run ka chanjan dogu de kel bikan ta dung matka ke do bodan en e ci ko de to ko je kan kulalat mu wate mu da dien me biro do no kujimi biya ngaje no ne ti chicken goro malbaben wil kan rodien who can manipulate in South Sudan so you can go and overtake a mal because this is a waste of resources. Can you record talk use South Sudan? Anytime, any minute they spending in Nairobi, Kenya, there's money. To buy wasted, kakwita dan a accommodation in Jeddah Kenyan accommodation in Jeddah South Sudan. It doesn't matter how long they spend there. Still bigger you consume your content which South Sudan. Tin Euro con de na ko lo ka na me jenda na go rede lat ye ka jen ki tumar peace and shit lat ka re which ka Nairobi ka ki bona dang wan kene kum South Sudan ngode en ban tar ban jigrun jenda na go rede nyaa ye kel en biata kamal bye bye